Ntagete video ekera abana bonse pi ne family ngima ya Simeon Nyachae. Ori olinge kingpin ya Gusii. Bonse pi. Ntagete manyoro ujumbe. Munga Nyachae talenge kiongozi kya Gusii asechacha. Talenge kiongozi kya Gusii asechacha. Kere Nyachae alenge kiongozi kya Gusii. Agakwa agatindikwa gali Gusii nyosia. Waone kintu mwanto tokora nike. Nintu tuigorre umuchu Nyachae embera ya twacha twara. Twabekana na mugo. Egere twinyo libuna bagusinga itwarure. Nyarosi nintu be museum. Ninde kebono kikire Charles Nyachae. Kurubogera mata. Noro chenjero mugaka raira riri. Nayo ta kuigore nyombe yo mugaka. Toche tolero mugaka Nyachae buya. Ntu amonerete buya. Kikire Charles Nyachae. Tato mina lingi umuntu fumusimamo. Neke mayane era na Raila maji na mafuta mbali kuigwanana. Maji na mafuta pako gukukwae talingi na Raila Amolo Odinga. Lakini kera bwatu musimamo bunojo aba gusimba bwate expectations kurwa sawa na bae. Boni ga Charles Nyachae tindaro musimamo bwate buya. Timetio sole 2 term kuse 1 term na kwa juzi kokotera chimu yore bya no tolegete lakini bono tutakete torole Nyachae ime yago sa familia ya Nyachae ron to gwanje ku pi posaiga ende na bano mochokoro abangu kumatiangi akoroka Nyachae yangu timanye tira kina mako ndia comment section Nyachae matiangi ngo kuno moiri lakini familia ya Nyachae nduli kutika ekupi tutakete mbere ligoro Tuimoko tuagenda ni twabeka mauga twinyuria ngai twarule kuna aba Gusii ngo twabwate chijenzi njira ajibu rujuzi njimeti Nyachae ngo 2013 njimeti Nyachae ngo 2007 ndoma etinya Nyachae bintu mbira akora tutamaite tukete guiko tumanye na ki Nyachae no atindeke tu abande baitu ntwale ko ba laudi to soya gali ngana matanga twacha security ya bekiro kaganga ntwichisese bono tokaniti tonyole enchera iko baiga Nyachae ebita bya bigoro Torosiri kwenjera buya asitoko ikapaka sembere aye twabeka mauga twakuchibicha nende twatebanga chisokoro cheito chitoigwe nabono Gusii ali kutakokona kende emango kogenda ingi tutakuchira tukamenya Nyachae tumatenga bono nabamangana ali nende tutwale kintu tukurukanga at least a legendary moment. Hey igonte te familia ya Nyachae manyiga Nyachae tabete kiongozi asechacha Boni iga tukukwananga Gusii njache tamu ekintu kyakugara boni iga tubwato moyo boko toki matiangi na sengenju Nyachae successfully na nyare to toleta mabuna ba Gusii bona kitonye kwibure na ki ninki Nyachae yakorete kire right kyagerete akaleta ba Gusii amo kulingana analysis yane okobesa etebe ekuna kukwarete taba Gusii amo tukwenyora ntumbarabi abantu bakatomanya ntumbarabi boni igo muntu ndibwenzi amate Simeon Nyachae Nakingo te matianginga option tejo pago ika setebe. Chikule chichite mia na chitoko ka toko ikina chia setebe. Ke yako garatali matiango bo president book. Chitake tutubwa tali nichi nyingi. Tali matiangi beko bo president. Itoke te and Gusii achamo. Period. Tali matiangi beko nyoli kirokele. Obu hamo ni kintu kya muhimu. Bagere mbagere te William Ruto chukura. Raila Amolo Odinga ba mnyogente na Ruto sana. Akibo ninga ba konyora magendero. Asenge nchiyo ba mabwabo. Tali segi tali ngaba ko motogia enjire babo suru moika mata tenga bono yende berelia kome ngombe kora wango dije ngombe nyebugiri muroli au no botiri yu na simbara to hakuna kitu kama hiyo magendro taya ko chagusia soko tu kama I'm telling you that kanya moroli ngatwende to bereli njira ki ekento ke ko gera tutu ali chinguru ko tamba magendro Gusii obwa mavuka yako bomo boko to chinguru Toyo le kiongozi akamuge ko tonya una matiangi Gusii maragonye mwamwire egere Gusii ngima tubege ndegema tutwale chingoro ekina ke otwa chingoro amangana yo batanga tuchikwa berali serikali tiko beraliwa ibintu biri magendrali akoretu kwa lazima ngoruna Raila akoro chisabu ingi tutakora matiangi Gusii marago itolende chingoro kimwatebire abande na mariaga nere naro tumwe chingoro oitoko charo na Gusii Matiangi kuchinguru achikusukumera ebintu kuchali. What is the problem? Haya.
talinya chae bieka ndo bwata bagusi basirete bakale sana George Morara oli oseni West Mugirango oseni Ote Mugirango osirete ndo bwate omungwano karukirwa nga nere George anyona ne kiongozi kia sana kialinge gusime special boge tuto lakini ngotabu Clive Gisairombane no mwana bwa anyona chinde chiria tukete kabisa no mwana bwa anyona mondi kili Gisairo ache se channel azotabira no bwa anyona gostali bwa anyona ehegesa kukia ndo jingira sene gusuka ngenge Kenya chae ndo che gali nchira kiteiga bamuraba aye mbali kwebeka bya imuntu tumete Charles bieka Charles nere tarato tena kia mangana ko era gusiero DM era ali jubili Gusiya so ire na Matiang'i ndo metia saberet igobona nintu chinga kicheikire tukwinyora ninga itwaruri nabagusi tukorangiria abantu bali balinga abachumbe kale bachang patu ereseme kitu achira nga itwike restaurant yakora mwanja na no bogava na Nyamire kijana yo chotena abakaka bonsi pitu zitwabekisiko vijana ngore biro bogambe lakini history ndo to understand ngai gusi yako leki yarule ndeto kubanga the next time ngaka gusi ngona pakonya chae ndolo gusi nganjeru nsororo ndole mbere nya chae mbe kama uga na ne limo ikango lusi bosongali nyande mbe ko musani na roko nya mauga mbe ke kali sembere nya chae nsabe period lakini Enchereye toko mbinga gusi ndo bwati culture ndo bwati history ndo bwati leaders paka abantu bate tukuligia raira chikuru kunye kitali gusi tutobwati no ninya kitali ko kunya chae nya stadium teye ko kunya chae no empara teye ko kunya chae nya jana ko tege ndo kia maana sana ko leta bagusi yamo na rumo zibati ondega okurukisi count lakini Nyamira in fact njengo bande forced to Nyamira politics. I'm being forced to Nyamira politics on two bases. One, Magendra. Two, ko campaign mugusi ya chama na Matiang'i. Simple. Yako gara okunyo rumu subati kabisa kurukisi county. Omo chote hango university ki kwa gachio ekuruto university. Eto konyoroka Ruto Nyamira University College. Kwani kwa nini? Anya sawa pa university yo kuruto ndungu socha kumoroka ingi batai kumorokera tigamba tabi ga bali mawe kaganga umete Ruto moya akamukana omwete chibesa akamulinda kabisa akamutuka mpaka akaikasa yite akamukana ati mungwano talimuja urwa korete komega ase deputy president yae akamukana Raila na mukanete ibinda asukumetu na mukanete inubona ni mumu maete kumubwa wewe ndoma idinki ko bayiro chibesa kuragira ngabono ku Nyamira teina ki Kuruto University nyachabo ke ndetenge mbera nyacha mbe kama huo unangweka kusi next time in the next 1 or 2 weeks bali baro chinga na toika sembera nyacha inchuo mbati standa bako ngakire simyane nera to bange bune vijana esembera nyacha towe kama huo na intu toro ke bandunga bagusintu bwa the legends beto ba kwete to bwana to katakera na bata betinga nyacha nero gerete pareli ruete keroka ikaika Nyangoso na babungeri nyacha babungeri group eyu e pare ya keroka Nyangoso town erami nyacha bakagere pareli ruete koru asa koru kunga Keumbu igale Abraham achoso kaitumbe nyacha kalete pareli ruete asa koru Nyambera ekaina mpaka Miruka elami na kole research yani nyacha kabwate pareli tuete koru Bunyunyu Matobo erami kuchimanga isecha erami nyacha kagere pareli ruete metamayo esogete mpaka ikaikasa koru kunga Kebrigo elami Alafu Matiang'i kama kubwatero Mungu chota tenga Nyachae kutoka mutigara aligo paka Simeon Nyachae aboke ke embere ya tuwe kama uga tuinyora sabu kusisi tuarule period kila ngeo mwata tabiga inyora ku subscribe kwa watch the video yani alafu kwa watch video wa subscribe babara gani support channel yani inamba nere unabona nte tukana gusi ko give jana toke ndaiga na mutu support tike tokora mangana gusi asembera Nyachae paka tutafika inamba nera balimo mutete kunkwandera ngakire simi
nsemi chitopic chichine ko kwanraga nini mokonga jamba tevinga bali bakunga gresimi na bante na kimokwa lero kwanereke bia muno sana tisimo sese niwe